Čadež, Srbija postaje jedna od zemalja na mapi proizvođača električnih vozila. Ponedeljak, 22. jul 2024. godine u 9:00. Povodom proizvodnje električne pande koja počinje u Kragujevcu, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže za RTS da to do pre 20 godina nismo mogli ni da sanjamo i da je ovo jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj privredi. Ovo nije projekat koji se desi preko noći, cela investicija predstavlja pomeranje srpske ekonomije u budućnost, kaže Čadež. Počinje nova era u autoindustriji za Srbiju, ali i region. Koliko je za srpsku privredu značajna proizvodnja električnih vozila? Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je ovo jedan od možda najznačajnijih datuma za srpsku privredu uopšte. Počinje da se proizvode dva modela električnih vozila. Ono što dolazi sa električnom pandom koja će se proizvoditi u Srbiji i odavde ići u ceo svet, jeste tehnologija, znanje, revolucionarni novi pomaci u elektronskoj mobilnost, kako se puni baterija, kako je konstruisan auto. To su novine koje se sada prvi put u svetu pojavljuju, kaže Čadež. Prema njegovim rečima, to pre 20 godina nismo mogli ni da sanjamo, to je ozbiljan pomak za nas. Ovo nije projekat koji se desio preko noći, nego se na njemu radilo jako dugo. Srbija postaje jedna od zemalja na mapi proizvođača električnih vozila i to je ono što mora sve da nas raduje, rekao je Čadež. Prema njegovim rečima, Srbija je zemlja u kojoj se proizvodi mnogo toga za automobilsku industriju, od autodelova, autosoftvera i tako dalje. U pitanju je stotine hiljada radnih mesta koje su trenutno vezane za ovu industriju. 50% izvoza je za Nemačku, kaže Čadež. Napominje da će se proizvoditi 10.000 vozila i odmah se ide u izvoz. Cela ova investicija je mnogo više od uticaja na BDP, od same investicije, od samog izvoznog dobitka. Ovo je revolucionarna stvar kada je u pitanju pomeranje srpske ekonomije u budućnost, rekao je Čadež. Ceo razgovor sa Markom Čadežom možete pogledati u videu na početku teksta.